салом бинандагони арҷманди барномаҳои радиои озодӣ. имрӯз ҷумъа 10 май аст ва шуморо ба дидани барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем. ин барнома бо заҳмати ҳамкорон дар Тоҷикистон ва Прага таҳия шудааст. ҳоло ба чанд мавзӯи асосии он таваҷҷӯҳ кунед. президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо раисҷумҳурии Русия Владимир Путин гуфт, ҳамла ба Крокус ба обрӯи тоҷикон зарба зад. муҳоҷирони корӣ баргашта аз Русия мегӯянд, тафтишу пурсишҳои мақомот дар ин кишвар ҳанӯз ҳам сахту ноодилона ҳастанд. Регистрацията мепурсанд, дори надори. Ман ама надоштам, чӣ патент накарди мегӯям. Ман гуфтам ки хай надоданд. падари Абдурозиқ, яке аз маъруфтарин тоҷикон дар саросари ҷаҳон, гуфт, писараш дар Иморот бо як духтари арабтабор арӯсӣ мекунад. дар пасманзари боздошту ихроҷи оммавии муҳоҷирон, раҳбарони Тоҷикистон ва Русия ба мувофиқа расиданд, ки мақомоти ду тараф якҷо нишаста ин масъаларо баррасӣ мекунад. Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, дар ин бора дирӯз бо Владимир Путин, раисҷумҳурии Русия, дар Москав суҳбат кардааст. муносибат ба муҳоҷирони тоҷик дар Русия баъди ҳамлаи маргбор ба толори консертии Крокус бад шуд. ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ мавзӯъро идома медиҳад. дидори рӯбарӯи ду раҳбар баъди ҳамлаи маргбор ба Крокус яке аз суҳбатҳои асосӣ дар гуфтугӯ. онче ки рух дод барои мо комилан ғайри қобили қабул аст. ин як зарбаи ҷиддӣ ба обрӯ, таърих, фарҳанг ва суннатҳои миллати мо зад. мо дар оянда дар ин самт бо шумо аз наздик ҳамкорӣ мекунем. Владимир Путин ба Эмомалӣ Раҳмон гуфт, ки хадамоти махсуси ду тараф барои пешгирӣ аз такрори чунин ҳодисаҳо ҳамкориҳои наздикро ба роҳ мондаанд. хадамоти махсуси мо барои монеъ шудан ба терроризм фаъолона кор мекунанд. терроризм ба ҳамаи кишварҳо, аз ҷумла ҳам ба Русия ва ҳам ба Тоҷикистон таҳдид мекунад. ҳамкориҳояшон муназзам аст. мулоқот дар ҳошияи таҷлили рӯзи 9 май ҷашни пирӯзӣ бар олмони фашистӣ дар Москав сурат гирифт. хабаргузории Ховар гуфтааст, ки Эмомалӣ Раҳмон ба Путин гуфтааст, ки зарур аст идораҳои ду тараф барои рафъи мушкилот дар арсаи муҳоҷирати корӣ чораҳои босамар биандешанд. боздошту ихроҷи муҳоҷирони кории тоҷик бо ҳар баҳонае аз Русия баъди ҳамлаи террористӣ ба толори консертии Крокус дар Москав зиёд шуд ва эътирози ҳукумати Тоҷикистонро ба бор овард. дар он ҳамла, ки мақомоти интизомии Русия кори дасти шаҳрвандони Тоҷикистон номиданд, бештар аз 140 нафар кушта ва садҳо тани дигар захмӣ шуданд. воқеан ҳам баъди ҳамла ба Крокус ва боздошту ихроҷи муҳоҷирони тоҷик, шумори хоҳишмандони муҳоҷират ба Русия коҳиш ёфтааст. масалан, дар Санкт-Петербург шумори тоҷикони корҷӯ 60% кам шудааст. ҳамкорони мо имрӯз ба фурудгоҳи Душанбе рафтанд ва бо онҳое суҳбат карданд, ки аз Русия баргаштанд ва ё ихроҷ шудаанд. гузориши Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло. дар саҳни фурудгоҳи Душанбе бештар мусофироне ба назар мерасад, ки аз Русия баргаштаанд. Фарҳод яке аз онҳоест, ки дар Санкт-Петербург ба ӯ иҷозаи кор ё патент надоданд. Фурудгоҳ пурспор сахт шудагиай. Патентам мепурсанд, регистратсиятам мепурсанд, дори надори. Ман ама надоштам, чӣ патент накарди мегӯям. Ман гуфтам ки хай надоданд. Регистратсия просроченный шуд. 10 рӯз срок додам, буро брав гуфтам. Омадам, гаштам, омадам. дарёфти иҷозаи кор ягона мушкиле нест, ки ҳоло муҳоҷирон аз он нигаронанд. экзамен туғрӣ нашид, экзамен бо мисбурем да. экзамен бод, экзамен надоштам, экзаменро рус кардагиан. онҳое ки аз Русия ихроҷ шуданд мегӯянд бо гузашти бештар аз як моҳ ҳанӯз вазъи муҳоҷирони тоҷик беҳбуд наёфтааст ва санҷишу тафтишҳои сахт идома доранд. ҳозираш камтар безеба. худам ба депорт омадам. агар хел документ надошта бошӣ, сразу депорт гардиса. агар документ дошта бошӣ, ха более-менее. экзаменора русский язик агар надонӣ, камтар проблема. чунин вазъ боиси кам гардидани сафи хоҳишмандони муҳоҷирати корӣ ба Русия шудааст. дар нуқтаҳои чиптафурӯшӣ гуфтанд, ки ҳанӯзам сокинон бо як дудилагӣ ба ин ҷо омада
мепурсанд ки онҳо билет гиранд ё нагиранд, вазъият то куҷо беҳтар шудааст дар Русия. баъзе аз кормандони нуқтаҳои чиптафурӯшӣ гуфтанд ба муштариён тавсия медиҳанд ки агар санадҳояшон ягон мушкил дошта бошанд аз сафар худдорӣ кунанд. одам камтар меравад, ай ҳамин сабаб уже нархҳо уже 2450 қариб ки то $100 уже 1000 сомон нархи чипта уже нарх арзон шудагия уже. баъд аз ҳодисаи крокси дар бештар аз як моҳи охир фишор ба муҳоҷирони тоҷик дар Русия афзоиш ёфтааст. мақомоти Русия инро чораи муваққатӣ ва пешгирӣ аз терроризм медонанд. ҳукумати Тоҷикистон рафтори мақомоти Русро нисбати муҳоҷирони тоҷик номуносиб номида аз мардум хост бе зарурат ба Русия нараванд. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд ки дар 4 рӯзи ахири моҳи апрел танҳо аз як фурудгоҳи Москав бештар аз 600 шаҳрванди Тоҷикистонро ихроҷ кардаанд. баъди ба ин ҳад шиддат гирифтани вазъ ва кам шудани теъдоди хоҳишмандони кор дар Русия, муҳоҷирати тоҷикон ба Қазоқистон зиёдтар шудааст. аммо дар ин кишвар ки яке дигар аз давлатҳои муҳоҷирпазир аст, тадбирҳои амниятиро ҳам сахттар карданд ва муҳоҷирону мақомоти Тоҷикистон ҳам аз сахт шудани тафтиши муҳоҷирон дар Қазоқистон хабар медиҳанд. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. бо зиёд шудани фишор ва мушкилоти муҳоҷирони тоҷик дар Русия, шумори онҳои афзоиш ёфтааст ки дар ҷустуҷӯи кор ва даромад роҳи Қазоқистонро пеш гирифтанд. зоҳиран ба ҳамин сабаб тафтиши муҳоҷирон дар ин кишвар сахттар шудааст. дар фурудгоҳи Қазоқистон чораҳои амниятиро тақвият доданд ва хориҷонеро ки ба кишвар меоянд сахт тафтиш мекунанд. зимни санҷиш бештар ба ҳадаф ва муҳлати иқомати муҳоҷирон таваҷҷӯҳ мекунанд. баъди ин ҳама Тоҷикистон аз шаҳрвандонаш хост пеш аз сафар ба Қазоқистон ҳуҷҷатҳои заруриро омодаву дуруст кунанд ва барои ҷавоб ба саволҳо дар фурудгоҳ тайёр бошанд. як масъули консулгарии Тоҷикистон дар шаҳри Алмату гуфт, як моҳ боз аст ки шикоятҳои зодагони Тоҷикистон зиёд шудааст. шикоятҳо аз ҷониби шаҳрвандони мо ворид шуд ки моро дар фурудгоҳ то дер боз медоранду мепурсанд. мо ҳам дар фурудгоҳ будем. воқеан чунин ҳолатҳо ҳастанд. вале дар бораи ин ки чӣ саволҳо мепурсанд, шумо метавонед аз неҳодҳои Қазоқистон посух бигиред. вале ин мушкил ҳаст. мегӯянд моро то 2-3 соат дар фурудгоҳ нигаҳ медоранду мепурсанд. дипломати тоҷик мегӯяд ин ҳолат ба ҳамлаи террористӣ дар Москав рабт надорад, вале муаллифи ин навор ки дар назди истгоҳи роҳи оҳани остона сабт шудааст, бар ин бовар аст ки сахттар шудани тафтишу пурсишҳо ба ҳамла дар Крокус Сити пайваст аст. Қазоқистондан зарари ҳамун Москва расида. ҳам документни барои тоҷико мега 150,000 танга, барои узбако 80,000 танга. налогош официалнеш ҳамаш як нарха, ина ки то што мо тоҷики тоҷик дорем, бояд 150,000 узборем. фаридун муҳоҷири дигари тоҷик ки дар Қазоқистон кору зиндагӣ дорад, мегӯяд ҳама чиз оддист ва мушкиле надорад. вазъият акун мо забтни Қазоқистони област Актюби дар назар дорам. Актюби, Урал вазъият созай. Лично ман нашнидам, надидам. Ман ба 100 тами шаҳрда тоҷик ҳастай. Вазъият ромаи созай, ранги пешинаи ҳозиражда. Ака мақсад Алмата астанада бошад агар мумкин барои як мешад, ахиридаи баҳор мешад ва мешад ки бачаҳо документаша накунанд, барои ки налог палог давлатан сфоран давлат ягон даход шавад. Ай ман мумкин ай ҳисоб шудагиш мумкин айда. бархе аз муҳоҷирони тоҷик ҳанӯз аз рӯзи 7 май ба Радиои Озодӣ шикоят карданд ки дар баробари тафтиш ва санҷишҳо дар фурудгоҳҳо дар худи Қазоқистон ҳам амалиётҳо ба зидди муҳоҷирон шурӯъ шудааст. вазорати корҳои дохилии Қазоқистон ҳам аз анҷоми амалиёте дар вилояти Улутау хабар дод. пулис 16 шаҳрванди хориҷиро ки санадҳои заруриро надоштанд боздошт кардааст. 9 нафари онҳо зодагони Тоҷикистон буданд.
برنامه اخبار آزادی را پی میگیریم. چندی از دهقانان ولایت سوخت از آن شکوه دارند که مقامات آنها را در نیمه بهار مجبور کردند که پخته بکارند. این هم در حالی است که کشاورزان سالهای پیش از حساب پخته فایده کم میگرفتند. مقامات میگویند کشتی پخته از معیار کاهش یافته است و این بر ضرر اقتصادی تاجیکستان است. فرزان محمدی گزارش میدهد. میرزابک آدینایف دهقان از ناحیه مسجح پیشتر پخته کشت میکرد ولی سالهای اخیر یونچقه میکارد. ماهی می بیده های قد کشیدهش را دروید ولی اکنون وادار شده است که به جای بیده هایش پخته کارد. با دستور مسئولان ریاستی کشاورزی ناحیه 4 روز 5 روز پیش گفتن که مثلا این چیزی نشکسته اما مثلا 40 سوتا زمینه که شکسته پخته کاره. دیگه ما پخته کشتگی دیگه هکتار اجاره گرفته کشتگی می‌زنیم چه پخته برآمدگی. از آن شکوه دارد که زیانی رسیده از تغییر کشت و از بین رفتن یونچقه هایش را کسی نمی‌دهد. که حساب کنم پرمیم مصرف گرفتن یک 2000 سوم میر از خود میشه برای کشت کردن برای تراکتور من 2000 دیگه برای کولگر آورن علفش بسیار سیام کولگر آورن نکوبی کولگر نمیشه. محمود قربانوف تقریبا 1.5 هکتار زمین دارد. سالهای گذشته پخته کشت میکرد ولی امسال برای زمین را کشت کردن یا دم دادن بیده کاریده است. بر وقت خبر ندادن که مثال من همین قدر زمین وای کارید پخته کارید باید که از ماهای من این فوریه یا که ینور خبر میدادن ما میفهمیدیم پخته میکشتیم مثال 50 ساعت 60 ساعت پخته میکشتیم موندگیش با یگان مسئولات دیگر میکشتیم الان ما اونجا کشته شدیم امروز آمده ما مجبور کردید سعودیان که شما کشتی کردگی رو میشکنید در جای وای پخته میکارید حال اون که من برای وای 6-7 هزار سوم صرف کردیم. کشاورزان ناحیه میگن این حالت بسیار از دهقانهای ناحیه را نگران کرده است زیرا سالهای گذشته از زمین پخته‌زار حاصل دلخواه و یا از پخته به دست آمده فایده درست نگرفتند. مسئولان ریاستی کشاورزی ناحیه مسجح آماده نشدند این مسئله را در نزد دوربین شرح دهند. ولی سردار این ریاست در صحبت تلفنی این وضع را تفسیر کرد. پخته‌کاری استراتژی دولتی اون نقشه داریم. دورنمای معین کردگی 12000 هکتار ما باید پخته کنیم. انداش نشر کن. نفقه گرفت نشر کن. در همین حال دهقانان دیگر علاج کار را با شیوه دیگر یافتند. قربان نیاززاده رهبر خواجگی دهقانی سمیه حدود 5 هکتار زمین کشاورزی در ناحیه مسجح دارد. وی در نصف زیاد زمینش 3.5 هکتار پخته کاریده است. وی از زیان یا فایده کمی پخته شکایت ندارد. فقط طلب دارد که باید نرخ دارو ارزان کرده شود. ولی برزم پخته باز تربوز و بیده نیز کاریده است. که تمام قیام زندگی پیش میبریم. این خیلی نیست که با فایده موند اون کار کنیم. 5 سامان نرخش ده برای مثال وقتی خون فروشید حسابش میکنه و از خودش 1 سامان چینک چی میگیره پول نمیمونه اما قیام زندگی پیش میبره. توجه مقامات ولایت سوخت به کشت پخته بعد از آن زیاد شد که رئیس جمهور امامعلی رحمان از کم شدن میدان کشت پخته در شمال کشور نگرانی کرد. پرزیدنت گفت سال گذشته در ولایت سوخت 9000 هکتار کمتر پخته کشت شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجح. یکی از معروفترین تاجیکان در جهان آوازخوان و بلوگر عبدالرازق گاموف که سالهای آخر در هند و امارات و بریتانیا فعالیت میکند اعلام کرد که به زودی زن میگیرد و عروسش یک دختری عرب تبار است. نیت ازدواج آوازخوان 20 ساله با امیره یک ساکن شارجه را پدرش سوریقول گاموف هم به ما تصدیق کرد. به قول او قرار است عروسی عبدالرازق تابستان در دبی برپا شود و عائله‌اش هم به این جشن می روند. عبدالرازق که سرگذشتش یک معجزه را میماند از یک آوازخوان خیابانی در پنجکن تا به مرتبه یک بلوگر و شومن پرطرفدار در هند و امارات بلند شده توانسته است با هنر و زحمت‌هایش ثروت خوبی هم به دست آورد. و در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک توک و ادناکلاسنیک وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید به ما بنویسید. خدا نگهبان شما.